Amukela eka Guyu channel hi vi nakambe se khale hi nga ri kona a kanganyisa hi swin'wana na swin'wanyana. Ni te loko ni ku eka Facebook ni vona breaking news va tsale ku timhaka ta ka Gaza a ti heli. Loko se hi ku hetile hi timhaka ta 15K ya Paparulani se va nga xin'wana xikandza. Paparulani se va swenula Ntlhambi Kuloni Gap Marimba hi xitina va n'wi tekela cheri va endla nsati. Swiviko swi vula leswaku loko Gap wa Marimba a ringeta ku vulavula na Paparulani a va lavi no twa nchumu ve ri ni nge xi tshiki xa nandziha va bazela hi ku n'wi tshembisa na ku n'wi tsemelela hi banga. Timhaka ta kona a ni tivi ntiyiso ku fika kwini mara swi komba tano ku ri Paparulani va be Gap wa Marimba hi xitina ka madam loyi a ri na yena. So Paparulani a hi n'wi khomekete hi byatsi ene a ya ha lavi no twa. Loko a mi nga se subscribe hi ta kombela mi click-a subscribe leswaku channel ya hina yi kota ku kula. Khensa ka subscribers leti hi nga na tona for sweswi ho tshemba ku lexi nga endla ku hi suka ka 0 hi ya ka 27 xi ta endla ku ri hi fika na le ka 1000 subscribers. Ni khensile inkomu tata.